kambifurize amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Inshuti banywanyi bacu, tugarutse aka kanya n'amakuru adasanzwe, by'umwihariko abari kuri ya ntambara ikomeje kubera kuri bwa butaka bwa Kongo, bukomeje kubamo isibaniro ry'imirwano hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC. Imugunga hongeye kuraswa igisasu n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC, aho cyagize gutya rwose kikarasa avegerema, kikarasa mu baturage. Ibi byose ni ibintu bikomeje kugenda biteza inkeke hagati by'abari hano mu mujyi wa Goma ndetse no muri Kivu ya ruguru muri rusange. Situation igoma ikitwa abaturage bakomeje kugenda bahigishwa uruhindu, by'umwihariko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bashinzwe yuko bari gufatanya n'umutwe wa M23. Ahangaha ibintu naho bikomeje kugenda bihindura isura kuri no situation rwose y'abaturage bakomeje kwibasirwa n'ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse n'ikitwa abafatanya bikorwa be muri rusange. Ayandi makuru adasanzwe tubazaniye imirwano nyuma yuko ikomereye mu bice byinshi bitandukanye. Hari ibice M23 yongereyemo abasirikare b'abakomando, by'umwihariko hariya mu bice byegereye rwose za Kibumba hariya mu kibaya. M23 ya deployinze ikitwa abasirikare badepye ndakubwiza ukuri yuko ikitwa intwaro na bya bifaru byari bibitse rwose babizanye, baravuga bati byanga bikunda noneho tugiye gukora ikitwa intambara, nibwo tugitangira kurwana. Nyamuneka ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane muri rusange. Ibutembo igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC kiti natwe tugomba kugira gutya tukambura M23 ibice ifite hariya Rubero naho ibintu bikomeje kugenda bigaragara yuko M23 naho duce tumwe na tumwe yatudeployinzemo, aho ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Turikoza ku cyitwa twirwaneho, tubabwire ese twirwaneho ikomeje gukora ibihe bikorwa ko nayo yongere kugarukaho cyane yuko ngo ikitwa abaturage bakomeje kuyisingiza nk'abasingiza Nyagasani, bavuga yuko twirwaneho ikomeje gukora ibikorwa bya gitwari muri rusange. Aya ni amakuru rero tubazaniye inshuti bavandimwe, ni amakuru tubazaniye aho nakubwiza ukuri yuko nyuma yuko ikitwa abanyepolitike ba kino gihugu cya Kongo bafatiye umwanzuro wo kuvuga yuko ngo bagiye kugira gutya bagakura FDLR kuri buno butaka bwa Kongo, ngo hari bamwe mu banyepolitike bamaze kumanika agatoki baravuga bati rwose Tshisekedi Tshilombo, nubwo ibi bintu ukomeje kugenda ubikora mu rwego rwo kugaragaza uburyarya cyangwa bwo kugaragaza yuko uyu mutwe rwose udafatanya nawo, ariko ntawe utazi ko dufatanya nawo. Twebwe nugira gutya rwose ukiyemeza gufatanya n'abantu bashaka kwirukana no mutwe kuri buno butaka, ubwo ibyacu nawe biraba birangiye, kandi wiyemeze yuko n'abasirikare bose na babandi wahaye amazina y'amakongore ukabambura amazina y'ikinyarwanda bavuka ku babyeyi baba FDLR bakuru, twiyemeze yuko ibyo ngibyo byose nabo uzabakura mu gisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC n'abapolisi ndetse n'abandi bagufasha mu bikorwa byinshi bitandukanye. Ni inkuru zidasanzwe, ni igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ni kitwa abafatanya bikorwa babo. Dukomeje kugenda rwose tubona yuko ibintu byahinduye isura. Uwitwa Pacifique Omega uyu nguyu nawe ngo nyuma yuko FDLR igize gutya rwose igashyirwa mu majwi, biri kuvugwa yuko ijoro ryahise ya tariki 14 z'ukwezi kwa 10 2024 ngo hari igitero rwose cyamugabweho karundura cyari kinamuhitanye. Nyamuneka aho nakubwira yuko ibintu bikomeje kugenda bivugwa ku ruhande rw'uno mutwe FDLR n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC n'abafatanya bikorwa babo. Ibintu rwose dukomeje kugenda twumva, ni ibintu dukomeje kugenda twibaza, ese ibi bintu birashya byerekeza he muri rusange? Yes, twikomereje cyane rero, ibintu bikomeje kugenda bikomera nyuma yuko igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC kigize gutya kikadeployinga abasirikare hafi y'ibice bya za Mugunga, bakadeployinga abasirikare benshi hariya mu nkengero za hariya za Keshero, bakadeployinga abasirikare benshi hariya za Mugunga. Aho ngaho ni hafi rwose n'uyu muhanda uhuza n'ubundi umuhanda Goma Sake,
bakadeployinga abasirikare benshi cyane hano mu bice bya za Kimoka na za Kinigi. Ibintu byongeye gukomera cyane, bagerageje kurasa ku mutwe wa M23, igisasu rwose kigira gutya bakirasa avegrema. Abenshi mu basesenguzi mu bwirinzi bw'umutwe wa M23 baravuga bati nyuma yuko M23 igeze hariya ku musozi wa Mitumbara, M23 ikagera hariya ku misozi wa hariya za Rushengo no mu yindi misozi itandukanye, ntago igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC gishobora kuba cyahagarara hariya mu bambiro ngo kibe cyagira gutya ngo kirase muri iriya misozi ya za Mitumbara cyangwa za Bishyuhe na za Muremure, cyangwa ngo igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC kibe cyagira gutya ngo gikoreshe intwaro ziremereye kirase rwose hariya mu bice by'Isake, kuko biravugwa yuko ikoranabuhanga ryitwa Face to Air Anti-Missile System riri gukoreshwa n'icyitwa M23, rikomeje kugenda rivugwaho byinshi ko igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC kiri kugerageza kuba cyagaba ibitero gikoresheje izi mbunda ziremereye ndetse n'izi ndege, ariko M23 ikagira gutya rwose ibi bitero ikabiburizamo ndetse bikaza no gutuma igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC cyongera kugarukaho mu majwi rwose gihitana ubuzima bw'abaturage cyangwa se kigaruka mu guhungabanya uburenganzira ndetse n'ubuzima bw'abaturage batuye kuri buno butaka bwa Kongo cyangwa se batuye muri uno mujyi wa Goma cyangwa se no muri Kivu y'Amajyaruguru muri rusange, aho natwe rwose ibintu bimaze kugenda bituyobera cyane bitewe nuko igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ibikomeje kugenda bikigaragarwaho rwose ari ibintu bikomeje guteza inkeke muri rusange. Nyuma yuko rero habaye iki gikorwa igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC kikarasa avegrema, M23 yongeye kongera icyitwa abasirikare benshi muri iriya misozi ya za Muremure no mu misozi ya za Bushyuhe, bongera abasirikare mu misozi ya za Katembe, bongera abasirikare za Kobokobo, za Kandutsi, mu misozi ya za Oso, Kabingo, Gisura, ahose M23 yahongereye abasirikare mu rwego kugira ngo ikavaringe icyitwa Masisi. Igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC nyuma yuko gikomeje kugenda kizana icyitwa abacancuro muri ibi misozi yegereye n'ubundi utu duce twose nagiye nkubwira muri rusange. Ibi reko nanone nubwo bikomeje kugenda bikorwa, igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC kikagira gutya kikadeployinga abasirikare muri ino misozi, cyitwa kugaba ibitero, ni ibintu bikomeje kugenda bigorana. Ariko impamvu zikomeye cyane biravugwa yuko amakuru akomeje guturuka mu butasi bw'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC aremeza yuko ngo M23 ubu ngubu nta bwoba na bukeye itewe nuko igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC cyaba cyagira gutya kigashaka kuyigabaho igitero, kuko ngo nayo yirinze cyane kandi nkuko bikomeje no kugenda bigaragara M23 muri ino misozi y'Imasisi, turetse no kuvuga wenda ngo ifite intwaro n'abasirikare bazi kurwana n'abaturage ubwabo rwose, urabona yuko babona umusirikare w'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC bakamuvugiriza induru nk'umujura cyangwa se umwicanyi, nkuko n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara. Abasirikare benshi b'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC mu misozi myinshi itandukanye yaha muri Kivu y'Amajyaruguru bakomeje kugenda barangwaho n'ibikorwa by'ubujura ndetse n'ibikorwa by'ubwicanyi muri rusange. Ibi ni ibikomeje kugenda bigaragara nyuma yuko M23 ivuze yuko igomba kwiyubaka ndetse ikaniyubaka ibishingiye ku cyitwa gushyigikira uburenganzira ndetse n'ubuzima, idatoranya umuturage, byaba ari bishingiye ku moko, byaba ari bishingiye ku karere, ikavuga iti twebwe twaje guca impaka kuri buno butaka, twebwe twaje kuvuganira umuturage w'igihugu cya Kongo, kandi twaje tuje gukuraho icyitwa ubutegetsi bubi bwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse n'icyitwa abafatanya abikorwa be muri rusange. Imisozi y'Ubutembo hariya rwose hafi na za Katwa, imisozi y'Ubutembo hafi cyane na za Ngereza hafi cyane na za Busese hafi cyane,
hafi cyane ya za Karegeya, hafi cyane y'imisozi nka za Karonge, hafi y'imisozi nka za Mbuwa, za Boyangwa, za Rukanga, hafi y'imisozi nk'ariya za Mavono. Igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC cyagize gutya kihongera abasirikare benshi cyane. Uti intego ikomeye igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC gifite mu kudeployinga abasirikare muri ino misozi ni iyihe? Nta yindi mpamvu nuko bashaka kugira gutya rwose ngo biriya bice byegereye za Musenene, ibice byegereye za Rubero hariya za Irambura, utibagiwe ibice byegereye za Masereke, n'ibice byegereye hariya za Kipese, no mu bice byegereye za Burambo, za Hangera hafi y'ikiyaga cya Edouard. Ngo igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC kirashaka kugira gutya ngo naho kikahubaka igikuta kitasenywa na buri wese, cyangwa se kitasenywa na M23, maze ubundi ngo bakagira gutya bakagaba ibitero karundura kuri uno mutwe wa M23 urwanira uburenganzira bw'abaturage nk'uko ukomeza kugenda ubivuga, ndetse n'ibyo ukomeje kugenda ugaragaza ku bufatanye bukomeye na Alliance Fleuve Congo irangajwe imbere n'umugabo witwa Colonel Nanga, ndetse n'abandi batandukanye rwose, benshi muri bo bavuye cyangwa se banze agasuzuguro ka Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, bakemera gufatanya n'icyitwa cyama cya M23 mu bufatanye bukomeye bwo kuzana umutekano ndetse n'icyitwa ubuzima buzira akarengane kuri buno butaka bwa Kongo muri rusange. Nyuma y'uko M23 igize gutya igakanga igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC hariya Ibuhumba ndetse no mu misozi y'Ikabare, abasirikare benshi b'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC bagahungira za Kibati, abandi bagahungira za Monigi. Ubu ngubu ndakubwiza ukuri yuko ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane ku ruhande rw'iki gisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC, kuko nk'ubu biri kuvugwa yuko abasirikare bagize uruhare ku munsi w'ejo kugira ngo abasirikare bahunga biriya bice bya Kibati, biriya bice byegereza Nyarusambo, bahunga biriya bice byegereza Nyamagana. Ariko n'ubundi Nyamagana rwose nta nubwo byanashoboka, kuko n'ubundi M23 ifite ibirindiro hariya Rugari hafi ya Zangiko za Kakoro ndetse na za Kisigari. Kuba rero igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC cyagira gutya rwose kikameneramo kikinjira muri biriya bice ni ibintu bigoranye, kuko byabaye hariya muri bice byegereza Katagara, ibice byegereye hariya za Kabaya, mu bice byegereye hariya za Katare hafi ya za Rumangabo. M23 rwose irahari cyane kandi cyanye ku maso, iravuga iti natwe gahunda dufite ni uguhangana n'umwanzi wacu, aho n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC gikomeje gushyira mu ncengezamahame abaturage bamwe na bamwe rwose, bababwira bati mwebwe dukeneye yuko muduhereza abasore bakaza kudufasha guhangana n'umwanzi w'igihugu cyacu, aho bakomeje kuvuga yuko ngo icyama cya M23 rwose ngo ari umwanzi w'igihugu rwose, ngo gahunda M23 ifite ngo buriya ni ukwicukura amabuye y'agaciro, ngo ni ugusahura. Aho M23 nayo ikomeje kuvuga iti twebwe turi abana b'igihugu, ni gute rero twebwe twasahura ubutunzi bwacu, ahubwo twakabaye kuba tuzana byinshi tukabidepa iwacu aho kugira ngo dusahure igihugu cyacu. Ibi byose rero bikomeje kugenda bigaragara yuko nshuti muvandimwe bikomeje kugenda bikomera cyane muri rusange kuri buno butaka bwa Kongo, bukomeje kuberamo isibaniro ry'imirwano hagati y'icyama cya M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC n'abafatanya bikorwa babo bakubiyemo icyitwa Wazarendo, bagakubirwamo icyitwa Sadeke, bagakubitwamo Wagner Group, abanyamerika b'amajyepfo hariya baba Blackwater bakomoka muri Argentine na za Colombia ndetse n'abandi batandukanye. Buriya hano kuri buno butaka hari abacancuro nyamuneka abajya bagira amahirwe yo kuhatembera cyangwa se bakamenya neza bakaganira mu basirikare bazwi mu gisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC. Ushobora gusanga hari abacancuro bakomoka mu Bubiligi, abacancuro bakomoka mu Budage, abakomoka mu Bufaransa utamenya amazina yabo. Hari abaje rwose bari kuri misiyo yo kuba amazina yabo atagomba kumenyekana, cyangwa se gahunda n'amasezerano bafitanye na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo badashaka yuko ngo ibihugu bakomokamo bimenyekana. Ariko muri rusange n'icyitwa MONUSCO nayo ikomeje kugaragarwaho n'ibikorwa byo gushyigikira
iki gisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC muri rusange, aho deployment ku ruhande rw'ibiryo bigemurwa mu bice byinshi bitandukanye n'intwaro. Nyamuneka MONUSCO yamaze kwerura iravuga iti Kisekedi Shirombo gira gutya, shira amabuye y'agaciro ku meza, ushyira amafaranga ku meza, tukwereka ibyo tugiye kugufasha, ariko ibi byose biragaragara yuko nta